abusuafo e mo wi akwa baba Opatafoɔ TV so ene efia da na matena CV na no se ne nkomo no eye back to back na ansa na no on subscribe to Opatafoɔ TV ewo YouTube na me cause say subscribe to Opatafoɔ TV ewo YouTube we am notification bell no so or release video a obehu afi we akọ Rhyme TV so na subscribe we so am notification bell we bra Facebook follow Opatafoɔ TV ko TikTok ne follow Opatafoɔ TV wana nsempa krogen no ewo me a medi dwumadi uchi me medin ne manu abana charity nenne ye ne Mr. Daniel Sekufi ene ebeto ayo nkomo twetwe no so eye me say last week ye nkomo no baaye no question say ba charity fa ne bra bio charity fa ne bra bio ene ma bo me homoden akotwe no e de na ba ka me ho ne ma na kwa ba eja say abra charity ye mo akwa ba na nya asem keto eja say a free bra a program you told online you told Opatafoɔ TV no first interview just say da ben na dey just say baba bio da ben na dey questions no almost wanwie just say enkofo won sem bebre bisaw questions no nye easy na dey asem bio so who say interview say da o enti we ni beto mo say no say just say one some na anyway am come some fans sa o I'm not telling you. Just say easy. Enti ene masabo modern e de waba. Ye ba beto enkomo no so na fitibra e try interview how has life been out there. Abra sa medical aka. Ade edika me chia atiefo ehwe ye nyina wo Opatafoɔ TV so. Medical aka chiro dada sesisi aja. Odifo so ko school kakra. Ti yenso ye wo akira ye production works. Nyuma no doors. Nukre na no peya na yese wa besi ha se wo hwehwe me na a se me pese mebu abamadu uja enti na ma me ba enka me fi enka na omo ko wonti ase odifo say 4 years time or bounce back okay was here to na chi to no ma okay enti ma adwuma ne so but yegusu aye to no ma ene se wasa bawura mu ne fiada just say adan ya we pay interview na me nsema me yi ano na nsa ye questions e ba no question just say na answer akwa na e be ko hono no na che say e wo mu se etifie de but bibi ikoso asin say odifo ye wo fie but se na wo cancel mu tutu akire nya juma wo ye no online weekdays in the weekend bi ye say wo ya so limpo he teachings a wo ye online na doma apufri wiase afa na nyina adi na chi that nya easy ajuma wo ye no tam wo ya so no kora na onya kwan ye sa ade afi no matena ase wo go school no afi no Ram TV eyi a wo ye teachings wo ye Ram TV na bro for kind of form I'm school in there. I'm from now for that school, papa. Me also your teacher. I to no ma. Abra, enti nye easy. No man the doors. You go so I to no ma. Ye na yo. Ye ntena sense da. Ye we fasting last week. Ya na ya TSC ma. Bibi fufuro say ekoso. Okay, na just say o mo si etifie but niam ekoso pan. I just say agro ni poso. Efitibra interview beto hwe. Me ma me bia me na nante ache pa. Mami pejini be outside na ensem bia okeka kire me ama na push me say wose me bisa asa question we you see last interview no ma yeti ase say woni odifo anante ache kakra for couple of years wona na anante ache na I think say maybe be motivate you e wona ho a wona na me bisa say what experiences with odifo no both good and bad in say abra charity e just say e hu hia papa Edio Abrawa bisa na de omu ne se ma memfam free the bad ones ana de enye wo mu no nyamedifo me ben no de mahu se ha adwene pa kutia ne pa ye attacks okay na attacks no physical ho spiritual ho ni pa se da ejeto wo mo ho so se si entimi ne spiritual de aye be say ne physical enti o ben odifo na attack about so me especially me ben onyamedifo no abrade ma famu ne nya easy papa no so no o ben na onte sa ne bibia ye different from asofo nkaye na omo ya asole a sofo ketu akotie de waba no kogini di ko yese no fanshan kom
odifo o ne be ya asole o ma oba ya na obeje microphone ono kro oba wuntimi nkasa no wutumi ode aba no kro no wuntimi hwe nanim so ni pap yes said no wonu opatafo nam ko ade a ye be sew no opatafo yi say opatafo ti say wo ya azao ojiji amanfo sika ono kro a wo hye nkomtro wo hunahuna nipa ono so ye very simple sansam na attack ekoso ni nyina anya no kre I just say ebe to aso pacho bibi sasa attacks ne bi ne sense obi sheda ba wo so the ball minimum obi sheda ba wo so be treat over me dey example say ne me ka say me hia no mabusuafo timi sole me maame ba ko ana me ne ti akoti ala ka kire me say hell wanya wakoba bi yesi sofo na me ne nam no man say mfiri na chi edi mbetum chimatum na onya ready say obebe me odi sika bebe me na say na dia na sofo ya be chimatum sofo no omu obi da ontwa ntronza obi da anu achi mia me nkrofo obi ya na afofo am no omu wa adwum o sofo a we ni wakodi na chi sofo small boy na o pe sofo ne nana mo ze kofi we ye sofo eso ko wi wo be bofom wo be sire no wadi wo be da hwelma enti sa attack we mu no wodi agora abna omo so na wonu omo asan firi nkola brema wo do omo aye abusuya na wo kohia obi oditumi obetumi aboa we di we mu no ye keka kire sofo we na adi na chi wunim de wa ye atia obi ade enso no wa ye hu de e beka enti eduru ba bi no na akoye se ye be se no che se minim se odi for patafo sa aduma chede no ekuta no nti na ma ne ho tan edonso sa abra mi hu bi da o mi hu sofo a ye tan se patafo da obia pese o se no me ya ka se o mutana me bi kan wo kra odi na chikeke na nya oni he de be fa so etu di agura ebetu sinti du asisi a obednu ho sa ne konam ye but mi hwe hu se me yesa no de ebesi bi ensi di otie bia me ne benam enti eduru ba bi no omo buru nsam so na afi enne omo sole me so se adenti na me no odifo opatafo nam nyina omo nyina afi omo nu omo ho a omo nya nkom ne meti sei bebre kura afre me na me mfa na fiti omo kan se obesewi ene wa kasa wo hwe wabraba etise abra ene na me ka no ene hoze kofu die na nyame nya be odifo opatafo nyankopon die na onye be na minim se bia nyame akwan ana nyame tumi ekuta ni nti ana mo ye saade a minim because not say me ya ka say ase obi di nyame tumi kan na ma attack ne doso odifo opatafo de minim asofo na mi hu sofo an ho tan so odifo opatafo da ebi nim ne se oni da o ni video no mo hu da enso some obo broso no aso onim no one on one enso hu da minim sa wa say ye na wonya midwuma mu no mi hu bi da o abra ano de ye wo kan de too much ye say ni pasa papa no so be na on very hu na apart from see your best sell kra kira na say no o be na hu obi a wa ben odifo se mabu adada se hu odifo patafo se na de me de komada na de me weso e ja se bin si na sofu sei ankanyo na ne yehoho sofu a ohu wa ankanya asofu fo enim nyina nya heaven no me de and no come do go heaven na yes abeko heaven obi a nya heaven se mukro heaven ne be bakro ya echiri yeah ohu wa se wo ho be ha so wo benya oji ama okra so wo benya bibia to adi tase wo dada setina ni musa wo da wo be da ehia na se bibia sofu otimi ya canceling ya asole na ni sika wa chama omo ba ni change na mi hu bi da brasa me kan ko sakwa mi hu yeah e just say no no yenya bijuma yonga ya wonu woni hwe ko ni sika ba cheche te de bi o otimi ya asole wie no ni sika che wa afra me se kokko aduane to wa bontre brem na nka ye yi sika to obi ntimi nya aduane kama mani mitimi ko gina wa che hu na makoto wa cha abreso fo se tidi nya aduane papa bi o wa che ni mako bi a wa ye abo deliverance wie
nka waso ya papa bi ankwan dua ni bi no wa chi o discani nyina ache o chi wo habi we just say program 2000 wo brand e just say ni nyina si mani program ase so fun ke to be say na ase one ya one so wo ba ha no 1000 kura da ni obia ni se ni a wo ba na nya sa na wo be ko ti so fu we de odifo patafo de minim say makasa me ni time ma wo interview bi e dey me last ye be sa ba bi mu nya time ma me nyuma do so but foto patafo de mi hu sofo a me ya wo mi tu Roma any place bi mu me ma mi ko Roma na me papa ko place bi na me papa last hour no we ko place bi into Roma na me ko chair pa that ben asofo bi ba say enne de ye me ma ya man server da ya man server da just didn't know as we na react na say wo ya sem bi na me ka me ko duro so da say me ko petu me ya wo bitu nya me fi na me hu sofo a wo bedi na chi a ono betimi aka say me pese si wiye wo kasa ahokyere de wo chiri kura se wo be kasa wo kyere kam sika kra ma se ju twa oba fees getira wa ba dan bo sha bontene wo ba ha woni nipa do wo bebre enso wono no bia peso se wo kodi sofu ya chi a na wo busua nyina apo eja se wo namfo nyina ajiwa na aden na asofo no mo nya no mom die enkofo embrace wo na de ye nyame kan ne die abra ha adwene ene na ma wan ubedi na chi no wan nwene se upe baabi pa do crash o bambo ana upe bibi asi o tse bi wo no ma ho a na udi wo machi a ene no ano no because sofo no ma dwene me ma be no odifo patafo bi nim baabi a mi nwura mfa na ho na o ya cancel a obi ba no ho abrochefo ya anya me na o so ma kwa eja kwa tiro ko eja se bibi enu ha mi hu bi because me ye ready say me my storm abrabo my life nyina me ne be na makowu enti bibia me hwese me hum enti bi wo ho say wa kwa eja se ho ko chire wa se mu chire no uti bi bebre eja se enti so fu we head say yes say ye dwiri nagu ye bra na se na me de minim say ogia ni nyame tumi kroji na ekuta no na ama ne ho aye tan e wa asase no enti no ya tan no atan ama na afi kwa de anya da ho enti no yes sir chese eja se enti ene papa so wo ho on side ne de en ebi na make abena me say bo hye kuro ya yetimu mi hu ni padodo a ombetimi apia ba se prophet mami sika sei mami sei na abena nyame som na yesom no uni di ya yeti utimi som nyame untumi som nyame usole ya ade achi mi nya bibi ni ya mitimi dwale kosa mi kosum nyame prophet wo mo mbedi na achi nipa ni bi no mo nyina mo ka ho hwe nipa ho mo aso da ho wo beji edi so asole betimi nya asem aye de ne kokoto na sofo prophet patafo na afre no lawyer say lawyer ma asole baba ko nya asem se kutwitwa age no sofo bi yesa mfa onkra me wa ha na asole badi su bae say ya jimi fie firi mi samo prophet say I just say ko just on frɛ lawyer ma be sinne lawyer ko ji ni pani fie ma no ma ho kan nyina prophet ni tua enti sofo say ni pa ba biem na mo san pa firi sofo ni say okay ti abna ni pa de bebre na nipa na nipa ati asasi su ne yenye yempe papa nipa mpe papa na me ho adwiri me pa we just say na me say upon all the good and the bad side ya one no enam ye wan encounter me yaka say nyame sem na wo pe obi be ka se sofo na pese odi na chi anka kese me ko asan kokra because wo be sum nyame na tax ye e de mpa na ama wo da so di akiri wo de won san free ye bo kom crowds me de akire ye ku crowds me de akire ye de ade bibi poti bi wo wa that say ma ye hu awra chai ti wa bisa asem omu say de maka for di fo hu nyina wo ye oboa wo pagya wo financially wo ye yi no no ma bi wo ha abra chai ti asem ne kai de ama mi o ya say kan nyina akire we di anyamdifo oba obi amsere o yese mi yi wadaje di ma sole wadawo ma na amracha yiti abisa aduduru ba bi yese asem no wantwa bi amfa anya dance ya ebi fi se yebosirim ka
enti odifo baabi a obi afa me nyese me dawo nsem bi adi na abran sam na obi sa no nsem bebre on se me hu nya me difo no me dika ka se na me ni asofo bebre anam ja but na ase de me de bemu omu bia no na age omu nsem na nya me difo de me ko fa asem bia ba na wa solve me ko fa asem bia ba na wa solve ana nchire bi deep mysteries bi o keka kire me no beti me dwene wodi say so for be ti eduru ba bi no na ehu abon kakra na me yes no prophet na obusuafo kra da be na e be ko ho akosere bi because he said ehu obusuafo afa na usuro enti oya no sisa pese uhu bi o na say oh media me papa na nam on die free tete ne papa ejaku na nam am say na me ehu na because as I why you no be pie be na wo no me yes no ma na ya unim minim nti me twen na da ko se yentu kanko na ye ko village ti ye ko ye o ne strong ma ejaku no den my fefe na ochia me no eja say ni o we na osi ame ne nam man nso receive me kama o tu me fo kasa kire me pa se panyini so say just say fani yo unu na monko na wa no de ebeji obeye oda ache no wo ntimi nka wo de fani se nua na monko tu me fo tretre me kire me no ma bebre bro ho ase odi tumi etede bia de nante eden but bro ho ase na me na me ba no me na menim se ni city e o kasa kire be abran o tu me fo se panyini nti ye bai na ma me no shemi nkura ba na enye enough ewum se ne bade ontimi nka adebone mfa no ya ti na ma dako na ye rems se wo onim se te de bia be ye rems ti wa na odifo bebie mani se ko hwanyame ahini mbra ti mi wa na me honhom efiri mi mu sei me hwase me kɔ soro dru soro me mu se papa fe abrantie papa ono onya woluman ono onya papa panyini kama pa no fe obachia me obomi din se kofi ho ye wasase ne so asubie nka hedin se meme ne mezaya no me ne wiase nyina ehwehwe me ne wiase nyina esumbo bra ehwehwe me na de na me de mako aba mu nso ni mu ukura wo nyini ni wo dwendwi bebre ewo tirim adan yem do nyina mo brenti na me de na brem na de na mu nso ni mu wo be no wo ho akire uda amane ato uda nso hwe bi ato uda isi da bi ne kasa ya miara me de na brem ne sasu ni asase ne so ono na wieye mmiri me de oje ama no enti invite me wedi o your sanes ba me nso me so kan sam shamin kom kese ya kan sam out musa machia ho yes so ate ono ohu ne spiritual father da ohu se na ejani na eja okono ho ma wo ben na wo ye ne bi se wo ko papa wo ka se na kire anga so ono kura da no afedi mjodi na eja na me oye mra bibia ato na asase ne so amena me ba be se ne den oni spiritual father baby a ana na mu wiase nso ni mu na mu behu se onne agenkwa wieye miemu de obeboa mo no na mo ne na mu ntam awa ni nyina na wo rent o bi jina ho kasa kire se me no kasa yi wo yamie wani mo hu David danger say eh me ho adwiri mi o fo no nkire obi mate ti wo kasa ya wi ano se san kwa asase no so na de obebe odifo ni bia ne nkasa no hu ni nipa ban ye na nsem bi wo ha we enya wo no na ka mesole yitimi nka me da ko kasa obi on ti ase enti obi ba no ye bibia na ya na me super acho ya no mfi se munim de mahu afa no ho na ka me sacrifice my life mi bibia di na chi we no se kwa asase no so na kom di opeso ye bia boa no di na chi ba bibia fa se da wa ba mu obeye enti me buy in fact abra a free one odi for pata for me sin form biem
because the one kasa do ani and no ye bi mu fi ebi mu ba so da mu fi said ablaminim de oh ebi kwase waji odi fo aboso na wo de munim de ba hu wo ba so fi say no e normal wani so na nka wo so wo ya na masoli gugugugugu munim de mahunu wo mani so enti abna ensam no de wei mi hu wei no ni obi na esa be ka kire me say so prophet ni mu ye anaye ni say abrantia no na mienu nti na mi si ne fom anu nti na mi si ne fom de mahunu wo mani so nti obi ba na opre a maka kire se nya motre na munim no duduo na ye say ombe hanu omu mana sumwie wase mu omu nyina wana solid mu de mo se meboa wana solid prophet so a ene osu ogina na so san ye dede bi e ga say we dey asem we dey make kakra from na chese nya woken no se obi sore no so ana obi ye bibi tia odifo na atemu no we jana ansem na ode beba wo now abna we once I ode on odi hu unka odifo asem ne woni ni di nkomo na bibi obefre tumi sesi a ono oto na wo ne so ti ho asasi so onso ni bibi o na spiritual e just say me wo testimony wo ho ono bi bia nkomo bia wo ni bedi bia ofre sunsu eti honhom ne nkasa ya wo mfi e nokre me wo personal experience very true I remember some time ago na woman bi wo haya okay ene woni ha bi okoye mistake na asori wa ha na media ya anti mikoja no were pakra ma me na ko ye krata ma fe na me ya address man na onya na mistake nti yes ana I say me no na enam the mistake ba na fe bi be sam obi asori odi so na menam na adwono na just say me call me nkotodwa na me say rade odi fo no wa frɛ no na woni ni di kokom koma ma ne hu se me nka ho me boss empire na adwono ana me dai ade chinye ne o fasting mu ye be hia ha ye be break fasting odi fo ha me sa wo sa na adwono asem a wo kan say ni nyame kan tu bi ni baba be ka say ni baba be ka wo ye na me hu se wo nsem bebre ye mfanta age so sa honhom ne ba wo ye ni adena me ya do sa me ho mpa wo ba asole wo die ne se wo dan unyame wo ya manie o so e just say enti sa na tie enti nyame ni fo magina boss a unim de wo na to me kon hu ni nyina no me na me nim de wo maka kire mi abra de mahunu wo mani so ni nyina na metimi aka ebi wo ha ya hinta se wutimi fam to badwam enti sa na akoye ya dase na ja say Abraham Yesu Kristo ne na suafo no Yesu ye ne ma bebre emma edu baabi na esuafo ne bi mpo suro no na ebi dwen sa ho no Messiah na fofo bi na mkoma woba na o madwen yo montanta na me bisa say mysterious thing ben pa na ono odifo hia wasase so ade we di waya ma wo gina ho ma ho adwiri say papa we di me nya sure so we nipa dey mysterious ade pa na wo se bebrebe kwa odifo opatafo de cha charity bebre o mi hu de me nka anyway some spiritual yi ni anwanwade de bebre kwa ya shas ya brochirefo a ono mo nkrata wu odifo age ama omo bi omo wali egu omo financial challenges e ka de do so bebre kwa ba ye fa spiritual kwa spiritual ya fa spiritual ya kokra de me kaim le bi na me odifo nam anajo na ye gina baabi o gina ya mewese me honhom apie sei wow bibi anyo e just say gina it's getting interesting o first no sa no ma na minim me radio ni mi o ke kra me ho adwiri me ono ya no abie wani nti obie mani sei no me na minim me hu se me honhom apie sei me hu se tumi kase sei abna mi hu ekosi ne ha ni sisi ha ni se kono mani nuru ho bema tentren gram pa beti bod mu gold bed no kuta sekai physical life just remember adofo na make we say unfollow Opatafo TV so bomodin ko Facebook follow Opatafo TV we are bra TikTok follow Opatafo TV bra YouTube ha subscribe to Opatafo TV we are notification bell no so afi we are ko Rhyme TV so o subscribe you no notification bell no so ensem bi say ni de ka ho na etwagu ho no just say yem fa so
Bibi o enya rough bibi physical na dia ma mani na wo die wani mu o to media say simple ko wonu say ye no me nim say nyame kra ne abofo no mo ye mframa o wana ka chi say nyame ye mframa o mu dia sofofo de o ma haye ni o ma haye no o mu nim nyame akwan o ma hu nyame bebre na ye dae so na na o mo de hyehye nkom na say nyame to me say no bebre hu bi da me si obi amani we yourself ni patentere gram onye say bofuo bi o ntaman o to me pa o gina ho gram tentere wase den me hu kosi ne ha ne finfini ha me nuru ni sisi mu mposa na me hu nam si radio se ko fina de meduya ne asa me hu dia me nya fifire pume pa ya pra na asa me si me yire me pa abra na ma body asizi abra ma yemu mintimi kasa na me hwetu mi na ni say di me bie se me bie ma no a emie ene fifire pume me wo so atie ma pa na aba tumi no ha fra me a pa na aba me hwe ni di yo ho na sum nya me ye di odifo na chi wo ya pa na aba wate na me hwe ni e just anopa na area anajo ana me yemu sisi anajo ya ba ya na osi ntuka ti kwansi na me sabe wura me ni padua nim na me bikura na me se aja wo hu de ma hu ni bi wase de no hu na me ka se no osere ye wase he wura fi final judgment bofu payi pa o wosoro ho no na me de ne ye final judgment no ono no o sike ku wase ma me si ma hu so he bofu payi pa anti final judgment oyo ona o de ne ye ona ka chen se fa oyo we bread aso enti omo ji final judgment no oku bebrebe me ka chen so onyi free we die o me ka so onfiri nyame anti final judgment na sa bofu na gina ye no di see mu me na me sugu odi for say we wo di nim ebia you final judgment di wa broach memu no no is how you do wura fie ho na wo tum ba ye kitwa obekun wura mi fie o to be kum 5 10 me se me na mkaturo di for say hey ja we di enya o eni agro bisro enya kristo fo me ka se wo kum ni pa na say ni aseminim emra bi akwa bi frame mi free and crying say no be a final judgment ho nkoma akire onu onim say okoji bi ya ne enfanya me som ho kura o ko ye ni business man bo mu ma no onu onim say anya mitumi obo ase na na ho the final judgment onim so because I just say who konfu pa bi o ye o say oh me onu ni pa na oni o na so na eti edu ba bi na mseja oye we yin mfiri wa amanfo be ka so o just say who I know yi free system mi enti na you say bi a o ben pa na o pe wa ase no amount no bi a ye how pa na wa ase ji na koye don yes as abofo nde o frɛ ne ba ase mato o baifu o fi o yin obekum mu nyina na mnya bi hu na say eh we die onye friend we die ontimi ne yantena ase so because me to mu 3 days asa na me isi me dada mu free ho no free scene no so buy solid dates and sana me who say me ho asasi me ho so we cry enough say obesuro odinfo enti no ma hu no ehu na ba kokra odinfo patafo me can say ya na I just say I don't know odinfo do timi free abofo no ba live na ye no tete no ye de enye tete kra na kra so ni bi hu ni say obofo ye mfama obofo enye don odinfo do timi free obofo ni say be gina ho na hu me ka say na obi an spiritual father ye Messiah na abana one the tears as so a edru dia dia Jesus Messiah isa na be hye no den e bi see that enti onu omo na nam onu bi bia ni ho a oni odinfo di nkomara abofu gina sei woni ne tekam na abofu te ha onko na amuda o na ba kokura etwa ma wo paaye Messiah hye mi nkombi me call Rams no na me ti me hu na fofuro ni mu no no ka kire am se he panyini bi wo soro ho pa wa ba wono wo betena na so mi o se kofi o se panyi pa bofu panyi ba ko wo soro onye to bi ketwa wa ba a wono wo betena
na one ne o baketwa na wawo no na I'm say how I'm say sa say wo de obeba beda ne ho adi a kire na hweniye ne ne ntena kama one ne tena wasumdue ene wanya no yedie de wonfa nya hwe abrada kometi akonwam pa say ya be wusa me wo ma pie ne ma hu me ba na e ba nje oba say ya oba me nu wadani jata kakra kabi mi yam pa no ma tomu hana nimdi say ya no me sa me ho ba me ho so ade na fro ja say no mo say na aka me boa na sentenye senya me ho e bra bo akola no se wo hu ne da ai we sim anti fi omo abazeni to omo be no enti di udifo we waye mi obi sa me ka de ya David me boa mo amunim o se kofi mo amo be me kakra no unim akola no obo asori fi mo mba asori fi eje duro ne na yere de o ma age ne kura tu me boa mo mi so mo zenit fo ba ha sa asama me kan mi chantora nti abra die pa won die bebie na abra wo say bisa ehun eja say me see sa final judgment bo for no kra na ho na akwa na wo say udi suro no because I was pata for the me kasa me kansam ade o mama hu no wo mani so the last time we say man keka we kasa no ma de ma hu bi na busom kra wa yire o mo physical asantimem ha busom opa fresa tumi bi wo ha edi nkwase asem no duru o sisi a first who say na konfo asoli gidura no mo ma konfo bi se one day wo suma bi o den ron sole mlara hwe de udifo be ye no enti prophet of Pata for there the amami ni wuja de bebre na bra o bre ni sa samni de me ka me broso a de be che de udifo mama hu no wo mani so na ka oye no yire fi ho na eja se o misa abro omo beji oye ni bi pa omo kase de me kan o se kofi wo bua omo yusu oye ni no me se akwa bi won kran ono friend so fu o se na ho na oni se o nya so fu we bi so fufu onye sei because here the ni enim so Holy Ghost fire na eti we afa eja se obi be ba be catch us o pese onu so ejamani hu na wo pese obi e wani aso fu e ba ni bisa se wo na watimi ama na so obi bia ordinary person bia so na ni part who nyame ka ayi odi focus wo mo aben a e simple onyi nipa ni o nipa di ni hamo nipa sori etia no na okaso wo say wo so wo yo odi fo ba wo kom shani ani so adi ne amanfo ho adwuma aben no kura ba jiusem bia odi fo di mi nyeo na omo tan no ase ni din ama sisi on pedi pa on pedi on peso bebe ni pebie sa na akoye no on peso bebe ni pebie osuro nipa omo asole so dodo entima wo ka wasama otie ni din ji se ye mu bi di ya no tum e ka bi me so on fiu na odi fo ene dem ho adwiri o odi fo de e just na say o ankasa kwa wo nya small sa o ene ma na odi odi fo ka ene ma so hom na do na eto wano ne hom na do na wano ni bia spiritual e just afa ne mahu de ntia wa ankasa kwa wo ni agro obi ye yi a wo fa ne ho ko so ne me Messiah na ba kire me nipa ban a kire me ba wo nim no enti wo na ofa ne say ordinary sofu bi a young guy sofu bi a wa ba wo peso ye nyam obi kwa na ka na person wo ga na nyina asuro no obi pa ho na so wa sole say you are Pata for you are nobody there obi ma ye din biem obi antimi wo so to mi pa wo ye nyam djuma ko bi se na chi na ko hwa ni nipa ban a wo ye na ya Christopher na bibie didi agoro enti amaye ye behu se ya je nkwa ni no no ko ne ya no ntamu bua ye metimi aka no yes ene de ye ho adwiri ye mpa eja se ye nche ye be soro so mini se ensem ni bi wo ho o time ni ntimire pam ye be sa beto aso na enye wo bibia bisa na bibia sa do be ba ni mere bia ma obi me no be ba bi emre pam ye be sa beto questions ni do so na di yin 1 because of time no na me say me nye program ye to mu ya kana me nim se wo fans papa o fans do so abonten wo
the dear sempa na wo kan kire omo e fa afutuo enema wo hu oni so e de afutuo sem na abebo no to fa de ama wo mo ba ye ni asori so ya asama okay honhom aka asere me dawo the time dey be na pressure wo me so because abusuafo asole atia me obi a se wo be fa sofo so won bo we na sofo we ye sofo asofo nkese wo no omo na enti abra fi na pressure wo be so before some be hu Messiah ba ko say me wo ha na mani bie say me ti ho na kra me nai honhom ba se he sofo na omudi watam twon fom wo ho no ebiase nyina ba hwehwe no na omba friend na abedu ba bi no na wo kra wo so mu hwehwe wo no obi say onam osa wonim nipa ben ye mesi abrenne sansam na honhom ne ka kire mi nyina mesi sesi ameda na ebiase ya manfo amane ye onu so na betimi agi wiase oba gidi pa free saa no amane a ye de amanfo atutu na nsensei meti akonnwoma me hu se me honhom apie sei na ase me no odifo gina sofo lai me hu se ye gina wa me hu se jata kesie bi ai ja epuja sei opuja kotre betri na se ja wo hu aboa no se sa me hu ahonhom me mpayifo ni bi no kwase asem mu di na asase ne so ntino aba we ya ye gina ha obeba ye chensisi a mesi abra aboa ko mienu miensa me se eje na dum me to bani na awo gina ye ncha na me kikam no si gina ho na bi o nsem no hu nsem se fita boni ni ho na me bi e nsem aboa no hunya me nsem se ya o gina ye ho ana na mi samba be ho so na msi hey prophet friend fa say de ma hu ya ni no se be ika do say hu be say fe na msi de ma hu nyina o se fe obi me yesa me ka me ho asase we so asumdue ma asase no so ba nipa ni aho blase nipa eni enwenta so se we sofu we de me ne ko amada asesa me shebere na ma me sofu otimi boye die na sasi we so obi tumi boye di nya nya me ne boye di obi sum nya me no ho tuma enti na ebi mo so believe say ne ho kire no no nya me sum wa na tete sa ho kire nya me sum na wo ho kire aba da sum nya me just say unya ka kro unya ska fa wo ho kire wa nya ntro na obitwa obi a no ho kire ni bi on ka no kore wa na no ho kire no ka no kore wo so le wa kwaju obi ade o ba kro aba ka sam nka sam ni ho enya ntro na ntro edi sum nya me why not dama ni emu betimi asum nya me ya ba for de kra wutimi bobi na why na wo ya se nya me so mpa se ye ko hwenya nka de akwa ya e de na wo de beko wo ni bia wutimi ko hwenya nka enti aho kire de ye out kra na ya sa calendar na ekodidi na chi no no mo de ye sa na ho kire de why na di nya me achi ana na ho kire why na ekodi nya me achi pa Yesu ba ya ohia ni be no ne na hia ni ben pa na Messiah ba ya one ne na me enti aho kire de ye ne ye pe ne ye de obetumi ayi ye fi sa ono so na obi ka asama ne ye di akire ne ye attack ne ye kabitu aso and na wie ye sa na me ka osoro ka asase se asama me ka no ho nyina de ye nyine kure bia nya me misa me sa prophet no unim no ma hu no no ono na betumi ajew ono so na wo ko ne nchenya na ukuru asolo so na o yira asolo so na o obusuafo asolo so enti wo be da nya oje wo be da nya adiyi we dey solution na we misa kakra se obi aba ne nchen na nipa no ekunu ana na yiri bia sore ne so na tax ba nipa no so a sa nipa no edi afutuo na adebema no se onyina na ompa wo mo na sei kura abra ntwawa no enu echi ya so ye teachings bi online say he ade ebe ubeye ebe bia so he wo be fa so ebi no because wo be bia okeka ko no wo pre wo je ama wo kra asama na siwie na wo abusuya kontonchi ebe ja ama wa they will fight you enti mo so mo ya na mabama bu yes wa ese no that to amani the bia no he be ya me ya di matam asem kwase ya da ma da filling station da hu odifo patafo
ye yimi firifie si makofa sofo nti ye tumi fifie na me daka mu wo filling station for almost 1 year nti me kofie me yiri se na aka gu awale no o se sofo we die oviri nyame onye papa nti we nku ade a na enye me ha nti eduru ba bi na o se me soli firifie ho me su bi ni sika me de ha na sa moment nti wo se me daka mu nti na me da filling station e just say o determine o Nessa adena kasa ni determination wa onfa so hema Messiah be yiri ho adi a kire woda onfa yon so hu se we wasi no bo so na me benama na nka de yante se yede ni beja me ka me ne yese me ne nam David nti eyense bebre nti obi ba ha na okasa me we ni di onfa de em ofra sofo no wan fa nti why offended o bai won hu nu nti very bad ha na de na wo pe na ebesi wi ya onfa mani sisi o ma ya ma bra de me ka etwa to papa no na ni ekosi mrofo nchen ho adwiri mi o sisi mrofo bi na sponsor the ministry enti wo say ade ram TV aba odi for bata for no keka mrofo si na osole a mrofo no oka we dey abrofo bi ko mu ma nye no enti sisi mrofo no so abehu sese ne power ni mu ene osole a mrofo no oka osole a na bi anya ram TV na wo de ho enti o so no mu so mbe ya na ministry ama no omo twa hu sika bre no busum bi o mu twaba enti yellow can on ya o enti omo bimba me kakra na mzi eja hwewe kakra hwewe isi amrofo no concentrate o mpelo kan bi abim na nka otumi ka so obeba for dey abo ma mo mfa wo hu title obi tua title untua ena amrofo no so ni mu ntudi o mpe na o ya ma omo ye wa amrofo ni bi won so omo penya ni just say omo so ani ambre so omo kra nyira ena omo so ni mu tina brofo na mu twi kra ya so de brofo ni dem wa switch because man so ni mu papa we tumi ahohom wo de na ka so ya wa wontimi nya ene de wa mo odi for batafo so wo no obemu ayedefo osi amam e bia na oni aho brase ye no no kan ya no ye ho spiritual ko je ho so ye enso anu nyina afiri sura ba e de abrɛw wo ye den na wo ni de body platform enya abusuan gina ade if ye gina ade na sei nipa ono so obekọ ho nsafo a ono ojewa wo fiefo ntimi mama chese ya fa chira bese wo da na ka de obeye fie ho no no na tibi esu ya wo ma ahome me woni mi fiefo ya se obi ada fini se o se ko fiti wa agije dem wo kasa bebiri obi he na ko mon tia na dada bre se 2 minutes o metro so be 2 minutes for kra na woni mi sina po matutu agusuo woni ma abosum kase o makọ say akoye be bona na san betra ha su anze yaram te hey ani pese no mo maye ne say ofira no phone so wasa ofa yenya ne sa obi osesa shebre obi osesa shebre abna enti dia meka ne say ade si amrofo age na boso enne wa munimo nya mentro na mitwa mo nka say ko say oboa enne osori aram TV no si me friend na chama me ba de me ba no wa tomato baby because me crofo no abna dia na me nka bi me re kra ho just me nka dia bi enti mo ya pa ya nyina yentu ya hofo ya sesa na nya sa ya de pa na me za ya ne de bre ye no ye behu so onie no na gab ne so na ka echi ti abra mami fo nsi ha na normal dos e just say me sa ba bi ense ba ka chi omo say odifo na ho de obeso mu hu omo nya no omo sa omo nya no omo si oba online am tested e just say o wa si on comment section na betimi na so wo bibi abisa do be wa se me do ba say ni dia one on one we mi so heavy nya so ensi heavy e ja fo me do bibi ase me da mo asi bebre abra se ya wi just say chia fans na fans ankasa eh just obia bi chia ko duro ne yere omonjo so until izi eno nso me chia na odifo mele madalin on the mamoni din asema to me chiochi obi bia emu America fo misra mi ko bubodin benya asem umi enfensi ha me do obi bia ase e just say that so buy Abraham so me do ase abusiafo na me koso kai say unsubscribe Opatafo TV o YouTuber sisi am na okasi subscribe uwi am notification bell no so afi uwi subscribe to Rhyme TV afi hon so mi notification bell no so me follow no Facebook
Opatafo TV. TikTok nso ɛyɛ Opatafo TV. Me a me di dwumadi mu kyea me. Me di the Menu Abana Charity. Me dance bebree.